салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. 11 май, яъне дирӯз дар шаҳри Доҳа маросими қуръакашии қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2023 баргузор шуд, ки дар натиҷаи он тими миллии Тоҷикистон рақибони худро пайдо кард. Мунтахаби Тоҷикистон шомили гурӯҳи А буда он ҷо бо мунтахабҳои Қатар, Чин ва Лубнон бозӣ мекунад. Ёдовар мешавем, ки дар ин чорабинӣ ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов, сармураббии тими миллии Тоҷикистон мутахассиси хорватӣ Петр Шегард ва менеҷери тими миллии кишвар Беҳрӯз Айниддинзода ширкат доштанд. Аз рӯи натиҷаи қуръакашӣ 24 даста ба 6 гурӯҳи иборат аз 4 дастаӣ тақсим шуданд. Аз ҳар гурӯҳ 2 дастаи беҳтарин ва инчунин 4 дастаи беҳтарини дар зинаи сеюм қарор дошта ба даври яккашниҳоии ҷоми Осиё 2023 роҳ меёбанд. 18-умин ҷоми Осиё байни дастаҳои миллӣ аз 12 январ то 10 феврали соли 2024 дар Қатар баргузор мешавад. Бояд ёдовар шавем, ки мунтахаби Тоҷикистон зери сармураббигии Петр Шегард аввалин маротиба дар ҷоми Осиё иштирок мекунанд. Бигзор дар аввалин иштирок аввалин ҷоми мусобиқаи мазкурро ба даст биёранд. Чӣ гуфтед? дишаб бозиҳои Лигаи Аврупо низ баргузор шуданд ва яке аз бозиҳои пурэҳсос миёни Рома ва Байер Ливеркузен барпо гардид. вохӯрии устоду шогирд дар симои Жозе Мауриньо ва Хави Алонсо интригаи бозиро боз ҳам бештар сохт. дар оғози бозӣ онҳо якдигарро хеле самимона оғӯш намуданд ва мухлисон низ ин саҳнаро дида аз ҷой бархоста бо кафкубиҳои зиёд истиқбол гирифтанд. дар ин бозӣ бо ҳикояи машҳуре устод аз 100 усул якеашро ба шогирд намеомӯзад. Рома бо ҳисоби минималӣ ғалаба кард ва бозии навбатӣ дар Олмон баргузор мегардад. воқеан истеъдоди мураббигии Хаби Алонсо дилхушкунанда аст. ӯ бошгоҳи Байерро ҳамин мавсим дар ҳоле барзима гирифт, ки дастаи мазкур дар хонаи аутсайдерони ҷадвал қарор дошт ва инак баъди гузораи чандин даврҳо Байер дар мавқеи шашум аст ва дар марҳилаи нимниҳоии Лигаи Аврупо мубориза мебарад. Жозе Мауриньо ҳанӯз дар соли 2011 гуфта буд, ки Хаби Алонсо оянда мураббии дурахшоне мешавад. ҳаёти ӯ ба ман монанд аст. ӯ дар оилаи футболбоз таваллуд шуд ва пеши мураббигиҳои падараш ба воя расид, чӣ гунае ки ман ҳам ҳамин гуна ҳаётро пушти сар кардам. ҳамчунин замони дар Реал будани Жозе, Хаби Алонсо яке аз беҳтарин футболбозони ҳаят ба ҳисоб мерафт. вақте ки онҳо бо ҳам хайрбод мегуфтанд, Жозе гуфта буд, ки мо оянда дар курсии мураббигӣ во мехӯрем. ана ҳамон гапи соли 2011 гуфтаи Жозе баъди 12 сол амалӣ шуд ва шаби гузашта дастаҳои Рома ва Байер бо сармураббигии Жозе Мауриньо ва Хаби Алонсо дар марҳилаи нимниҳоии Лигаи Аврупо бо ҳам вохӯрданд. аммо ин вохӯрӣ барои муносибатҳои дӯстии устод ва шогирд натиҷаи хуб нахоҳад дошт, чун ҳафтаи оянда яке аз дасти дигаре аниқ мепарад. кумитаи андози Испания тафтиши қонуншиканиҳои эҳтимолии дастаи Барселонаро ба итмом расонида дар шакли ҷарима чора андешид. Каталониё бояд барои вайрон кардани пардохти маблағи маоши бозингарон 15.7 миллион евро ҷарима супорад. дар ин бора Эл Конфиденсиал дар такя ба нашрияи Марка хабар додааст. ин қонуншиканиҳо ба интиқоли мошинҳои Ауди ба аъзоёни даста, ироа нашудани маълумот дар бораи пардохти парвозҳои чартерӣ ба бозигарон ва ба ҳисобгирии нодурусти ҷубронпулии футболбози турктабор Арда Туранг 1 миллион 312,500 евроро ташкил медод ва ҷубронпулии Александр Сонг, ки 3 миллион евроро ташкил медод, тааллуқ дорад. яъне дар ҳамин пардохтҳо дастаи Барселона ба қонуншиканиҳои молиявӣ ва ҳамчунин қаллобӣ даст задааст, ки ин аз ҷониби кумитаи андози мамлакати Испания ифшо карда шуд. ёдовар мешавем, ки ин тафтишот соли 2019 оғоз ёфта буд ва инак дирӯз ниҳоятан тафтишот хотима ёфт, ки дар натиҷа чунин камбудиҳо ба миён омад. нозирони андоз мехостанд тафтиш кунанд, ки оё мошинҳои мавриди назар як шакли мукофотҳои эълоннашудаи бозингарон мебошанд ё на, ки дар натиҷа ба иттилоъ маълум гардид, ки Барселона ба ширкати автомобилии мазкур шартномааш нодуруст ба имзо расонидааст, ки ин ба хотири камтар пардохт кардани маблағи андоз будааст. аз ин рӯ кумитаи андоз барои фиребкории бошгоҳ парвандаи маъмурӣ боз кардааст ва Барса бояд маблағи ҷаримаро ба андозаи беш аз 15 миллион евро пардохт намояд. пардохти парвози чартерӣ низ дар ин замина омӯхта шудааст. Барселона бо маънои камбағалро дар болои шутур саг газидааст ё болои сӯхта намакоб, ҳоло ҳам бар мушкилиҳои молиявиашон проблемаҳои дигар зам мешавад.
پاگبا همکنون برای یوونتوس کمک‌های خود را می‌رساند. فرانسوی یکی از گزارش‌های ناموفق دسته تورینی بود و دیشب در بازی‌های نیمه‌نهایی لیگ اروپا بر مقابل سویلیا اولین عمل نتیجه بخش خود را انجام داد. ارسال گلوور را در هیئت باشگاه شهر تورین با فدریکو گایتی نیمه‌محافظتگر فرانسوی پول پاگبا که محض همین گل در دقیقه‌های آخر بازی یوونتوس را از باخت مقابل سویلیا نجات داد اجرا کرده بود. این اولین عمل پرثمر پاگبا پس از بازگشت به دسته محسوب می شود. ضمناً او از ماه ایول در این دسته بود، اما تا آغاز موسم جاری او بر اثر اوسه بیش از 6 ماه را بیرون از میدان گذرانید. همچنین در این میان مناقشه های زیاد با برادر خود داشت و حتی کار تا جای رسید که رهبریت باشگاه اقدام همین تابستان از او جدا شدن را گرفتند. در صورت چنین ادامه یافتن کار پول پاگبا همین تابستان شرطنامه‌اش ختم می شود. من نمیدونم آینده فوتبال باز را چی انتظار است، ولی بعد آنه که کریستیانو رونالدو نابغه را یگان دسته های اروپایی نخریدند هیچ باورم نمیاد که پاگبا را خریداری کنند. خلاصه کلام فرانسوی عصایش را بر روشنی باید زند. مخلصان بارسلونا با سرخیو بوسکتس هم در عرفه خیرباد هستند. نیمه‌محافظتگر تیم بارسلونا سرخیو بوسکتس در آخر موسم ترک دسته میکند. پس از انجام شرطنامه که تا 30 ایون سال روان اعتبار دارد، بوسکتس پس از 18 سال هنرنمایی بارسلونا را ترک خواهد کرد. در این باره نشریه با نفوذ مارکا خبر داده است. به اطلاع منبع نیمه‌محافظتگر روز سه‌شنبه 9 می در این باره به همدستگان خود خبر داده است. ضمناً ذکر می‌گردد که رهبریت بارسلونا پیش از اعلان این خبر انتظار پیروزی در چمپیونات اسپانیا خواهند بود. یادآور می‌شوم که بوسکتس ختم کرده و کاپیتان فعلی بارسلونا میباشد. او از سال 2005 در ساختار باشگاه فعالیت می‌کند و از آن زمان تا این جانب توانسته است در هیئت اول 713 بازی انجام داده یکی از پیشرفان این نشانات در هیئت دسته باشد. بوسکتس در این موسم در تمام مسابقات در هیئت بارسلونا 39 بازی انجام داده 4 پرتافت گلوور به نامش دارد. از اپوخ طلایی بارسلونا بعد رفتن بوسکتس دیگر کسی نمیماند. پویول، خاوی، دانی آلوس، نیمار، اینیستا و ماسکرانو، سوارز و راکیتیچ، مسی، پیکه و اینک بوسکتس هم از میرفتن دارند. بهترین دوران فوتبال که با بارسلونا گفتند عصب مخلصان رئال ویران میشد. دوستان عزیز، بازی بردناک لاتوی ملی همکنون در فرمت شبکه‌های اجتماعی از قبیل یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها فعالیت را آغاز نمود. ناگفته نماند که لاتوی ملی اجازتنامه خود لیسانس دولتی را دارد و برای نفرانی که بازی میکنند تحفه‌های قیمت‌بها از قبیل اتومبیل، خانه، تلفن‌های موبیلی پیشنهاد کرده می‌شود. مرحمت به کانال لاتوی ملی ابونه شوید و از تحفه‌های مذکور بهره برید. در جای جستجو و یا خود پایسک یوتیوب لاتوی ملی نویسید و به کانال ابونه شوید. همچنین من سیلک آنها را در زیر همین ویدیو در جای اپیسانی میگذارم.